Gatho muno ni undu wa gucoka Boti umuthi ni murakaru muno na akorwa kirakario ni Karen Nyamu kuria eri acio monekana magicokaniria miario. Boti akirakario ni Nyamu kwaga hakiri akiaria ndeto ici ciegi gikuo kia Albert Ojwang. Albert Ojwang gikuo giake gitumite Akenya makoro makirara kwa muno na ingi makirakara, no Nyamu akorwa kiagira ginya Akenya gitio ni uria agikorwa ki address ndeto ici kugerera mitambo yake ya ukinyaniria without even paying attention kule mudia Akenya regarding what has just happened to another young man. Kuringana na Nyamu, Albert Ojwang ni yeye alijiabduct na arakorwo agitwara kuria police station miario arakaria andu including Bote wa Njogu. Nyamu ndandakorwo agikirira hau kona akorwo blame opposition akiuga ni oyeka giko kiu niguo tukuigirira thirikari genyo. Nyamu no shaba muigi hakorwo akiandikana kuga we have seen shameless self-abductions to set the people against their own government, and it is not lost on us what this desperate bitter opposition is capable of just to make the government look bad. No Akenya matina koro makioya miario iyo ya Nyamu na ingi marakara muno na makoro makimucokeria hau Bote wa Njogu akiuria Nyamu kana hihi Akenya kana opposition ni mari borithi ciao iria metwaraga maji abduct, akiuga kutaja self abduction hapa ni kutufanya mafala, akajipeleka Central Police na nikiuria Akenya aige makoro makiuria Karen Nyamu ta Paul akiuga so abductors are now having a private cell at Central Police. Ni gukoretwo datariria in our previous video haria Senator Methu agucakaya gikuo kia mwanake uyu uria arakorirwo agikururio ginya kuria Central Police Nairobi, na kou niko kuratweka aragikorirwo agite moyo wake. Na Nyamu ndanakorwo agikirira hau kona ginya ni ageria ku drag Samido ndeto-ini ici akigeria tu ku grab attention ta kawaida yake, akiuga angikorwo muborithi ni aroka kurehera Akenya statements cia opposition niki muborithi atangikorwo involved na ndeto ici, maundu matana gikorwo magikenia andu muno makiria. Bote wa Njogu niria ciagikorwo igitukinyira ndeto itanatukenia ona hanini. Make sure you turn on your notification or subscribe as we continue with the oma wa ndeto ino ikigie Albert